Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Kamulai tahun dorbar, kabelong kekinhun jika nyolik dorbar senang, kemudian hapok gajili, jaga senang mulai, hakat ndro truk menaiwing arah cara pausau, kelarabit Syashu, U Vice Chancellor ke Skul Bak Nehu, Profesor PS Shukla, bundang wanrung syapo upu desam, jaga senang mulai. Kemulai tahun dorbar, kelashim yaga negarai, hading jilid I minsim, bajing kendo ik samla pule, ke Skul Bak North Eastern Hills University, kemudian pelong gajing syak tangan, lakar arsni kenti, Bandawa Yershuki, U Vice Chancellor, Profesor PS Shukla, Bandawa Wengkam, Registrar Omkar Singh, Deputy Registrar Amit Gupta, lalu kejing kena pelashutong kambean. Kejing Shimra jaga mulai tahun dorbar, ban Om Syashu Profesor PS Shukla, ban yuk kejet hauput usam jaga senang mulai, kelongkum kedak ban ai kejing kershan, kebapurai kejing ki jaga samla pule, belalam khmat dekat North Eastern Hills University Student Union, ban belak kershan lang dekat Khasi Student Union Nehu Union. Hakajing le yakendo ikisamla pule, yakinhun jaga mulai tahun dorbar, dalam khmat du Presiden, ubah herlam borwar, rengkat gejing senang lang ju Vice President, ubah sorbar lingdok nongpur, Secretary Dr. Marco Mitri, Assistant Secretary ubah Lum Sentiu lingdok, Treasurer ubah Kim Khongkliam, rengkat lang bekirang bak senang jagi kat nyotili ke dorbar senang. Kamulai tahun dorbar kejuk kepor lepen pawai kejing sengokia, halau kekoi kekia jengi samla pule, kibla syong syak tangan mentah lakar arsengi kenti, bat kala ajing mod bikin shimno deki wegi senja ban beteng kejing ki ke basyongnya. Beteng ru di halau jengane ke bentahi, wat ada kene ke inquiry kan wan ru. Hatu kene inquiry kan shimnem kan samhane me kini ki jengi ki jengi kata kan gede ka bapen sngeu dia ini. Amal bengim nang kata ka jing scam. Man chupen sngeu epi Syapang kan ke inquiry nilai tip hi bahkan saya bu ya kata ke inquiry berkilaya keliru ini bahato dana yang dikerteng ke pipi ya kwa bapen include nak keleng ka jong pi nilai ai kerteng nilai ai nilai propose nak keleng jongi bapen si pat habawan ke direction ministry ki khemshim wat kita kerteng ki bangingi ai badi halau jong kata ka bentai kata ka nongrim ka bangingi sngo balatakan ke inquiry ke suan ro ka de bitang ka banchupen thame yangi bangingin sange no ke ne jingi ki nama radaki ya sio hiashi shahi te kamu dikat ya gitu ki kerteng ya gitu kertong ke bengi lai kila de ban chip into consideration ke kila de ban add lang ki kata ka member kena kelang joi ke ban chip sio hi ba menta ka jing pet ka jung UVC but ka juk ka por ka jing shim shuti jung ul ka de khatsan singi but ka jing wan ka inquiry ka de khatsan singi te kani ka pen iba imat da kila de ya kren halendet ba kumno bakin yele kumno bakin den ka jitu jing mon kena kelang joi ni te kumna ka singi beding kong nama kalau itu usai be ba unado bawa UBC ulong anti tribal ulong anti Khasi bade haro kata kan ngrim ngim tu kata ka jenis news kemot ya kan komiti ka bakawan ro let's say ki bru ki basu ina par jenis baka sarkar kala snai kan ke inquiry kata ka inquiry kan sawan kan sa ai kata ka decision jongka kemana kalian jongi pat ngim tu kata ka jenis news kem ya kan ke inquiry bade haro kata bentai ke man chupu singi pisia ba ngi ya biteng kan ke jenis kiro nama ka sarkar ka de musutu kan ba om shem ba tangki inquiry ke ba maki ki thung mangin chupu yang wekat bagi gila nama ada dari sisa bagi kita ada perkat ya kan bahkan met ke jongi kita di benshim kita di geteng ki bangi la ada propose tambah ke order ke bawah ke notification ke bawah ministry ki khem ya shim kita kata ke bangi nyai badi halau kita kan ngrem ni ai biteng yang kan ke jongi ki tang bangi das new ngan sisa hi kum gajing ai assurance ka leng jong hero bala da jak mno kan ke outcome ke inquiry ke maulai borok ke wehi ke rengkat nang bagi bagi jongi ki ke jongi nak kelang jongi yang buram sisa pi wei po kam tam ke nak assurance jong pi bat ni ro ni ai reconsider ni perkhat ba hentak no ka sep bangi ni sibrak mat we bangi la yo kata ka assurance nak kelang jong pi ni ro ni song perkhat di kumki members bo kum no ni ni khmat apa ni hu kampus kum kamolai tahun dorbat ha bangiwan banyak kendu yakini ki kena puli yang ni ki bas dang song sak than haduk kene sengi ke pemta dari ke sengi ke bakhata ke da gijing sokhya jong tahun dorbat nilai perkhat na domenin kesini ya kebangi kendu pergi hal nilai ki press statement di balak mi kita kalong balak instead ya ke inquiry baku visi ulah shimdi ban mentala la constitute ke committee ban le ke inquiry balak instead you acting visi de ngiskutu na kaliang gejung ki kena puliang ni ki accept ya kata ban menta kum kataun dorban ni don ringkat bat ki hang ni ban ni ai ka assurance ba kanu ka outcome ka bami nang ni ka bamlong in February ki ngi kum kataun dorban ngin don kijing shan the matter is a simple
ya ka ba unum wan phai shu uni u visi pemerintah te kum ka tahun baru ngin make sure ngi ai ka assurance ba enum complicated yang mata hang ni kalong simple su out bai u tang ta ka wei ba u num rum su ang ni khanang ba kanum mi su no ka jingja kanu ka jing yakhi kanu ka jing ta ya ka future ka jong students ya ka health ka jong ki nama ta daw ngi ai ka assurance kum ka tahun dorban balada kumnur wan phai biang usukla visi uni baki yakhi kini menta kum ka tahun dorban ngen yang banum sha bu undung hapo ukut sam jong ka mulai tahun dorban khamtam hani ni hu campus ka bahap hapo ukut sam jong ka mulai tahun dorban